Igitondo cyiza nshuti bakunzi ba Disco 24 News ndizera ko muri bose mukomeza kugenda mugubwa neza muri aya masaha amakuru yutirwa cyane atugeraho aturuka mu gihugu cya Uganda, gihugu gituranye n'u Rwanda giherereye mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo biriwe mu bikorwa by'amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko. Gusa amakuru aturuka muri iki gihugu cya Uganda twari tubabwiye amakuru y'uko Bobi Wine mu karere ka Kampala yarakomeje kugenda yiganza mu majwi cyane ko ari akarere gasanzwe karimo abarwanashyaka b'ishyaka rya NUP cyangwa se National Unity Platform basanzwe ari abo bashyigikiye uwitwa Bobi Wine mu matora y'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Uganda, ubusanzwe atavuga n'umwe n'ubutegetsi bwa Perezida Kaguta Museveni. Gusa amakuru aturuka muri iki gihugu cya Uganda kugeza none magingo ngaya mu buryo ubusa nkaho umuntu yavuga ko ari uburyo budatunguranye cyane, nuko Perezida Museveni noneho akomeje kuza imbere ya Bobi Wine mu majwi y'agateganyo. Komisiyo y'igihugu y'amatora muri Uganda yatangarijwe ko mu majwi y'agateganyo byavuye mu matora ya Perezida Kaguta Museveni ari we uri imbere, agakurikirwa na Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine. Amajwi y'agateganyo kandi byavuye mu matora muri Uganda yatangiye gutangazwa mu ijoro ryo kuri wa kane ku munsi nyirizina amatora yabayeho. Bwana Museveni afite amajwi 61.7%, Robert Kyagulanyi akagira 33%. Kugeza ubu kandi Museveni yatowe n'abantu bagera ku 14,234, mu gihe Bobi Wine yatowe n'abantu bagera ku 7,753. Amajwi yose amaze kwarurwa ni amajwi 23,496. Byumvikana ko uru rugendo ruracyari rurerure cyane, hamaze kwarurwa amajwi make cyane ugereranyije abaturage batuye igihugu cya Uganda cyangwa se bitabira ibikorwa by'amatora. Kugeza mu ijoro ryo kuri wa kane amajwi yaramaze kwarurwa nayo ku biro by'itora 133, bivuze ko ari 1% by'amajwi yose. Urumva ko haracyari amajwi rero menshi cyane agomba kuza kubarwa, amajwi yagera kuri 99 yose atari yabarurwa. Biteganyijwe ko mu gitondo cyo kuri wa gatanu ariko kandi hatangazwa amakuru mashya kuri amatora muri iki gihugu cya Uganda, uko amakuru akomeza kugenda bivuga. Gusa biragaragara ko uwitwa Kaguta Museveni akomeza kugenda ahabwa amahirwe akomeye cyane yo kuza gutsinda aya matora y'umukuru w'igihugu muri iki gihugu cya Uganda. Aya makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko abayobozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje ko iki gihugu cyafatiriye ubwato bikekwa ko ari ubwa Venezuela kandi butwaye ibikomoka kuri peteroli. Iki gikorwa cyabaye kwa 15 Mutarama 2026 mbere y'uko Perezida Trump agirana inama n'umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Venezuela, Maria Corina Machado. Reuters ibintu makuru by'abongereza yanditse ko ubwato ari ubwa gatandatu ufatiriwe kuva mu Ukuboza 2025 ngari butwaye ibikomoka kuri peteroli buva cyangwa se bujya muri Venezuela. Ubuyobozi bw'ingabo za Amerika kandi bwatangaje ko bafashe ubwo bwato bwitwa Veronica bwari buriho ibendera rya Guyana kandi nta muntu wakomeretse. Ingabo za Amerika zatangaje ko ubwato kandi bwanyuranyije n'amabwiriza Perezida Trump. Itangazo riti ibikomoka kuri peteroli bizava muri Venezuela nibitwawe mu buryo kandi bugenzuwe kandi bwemewe n'amategeko. Amerika kandi yiyemeje kugenzura ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli bikomoka muri Venezuela, byaba ibinjirayo ndetse n'ibisohoka nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma babwire ko amakuru avuga ko Ubushinwa bwasabye ihuriro mpuzamahanga ry'itumanaho International Communication Union ITU uburenganzira bwo kohereza satelite zigera ku 200 mu isanzure. Amakuru agaragaza ko kuwa 29 Ukuboza 2025 aribwo ibigo bibiri byo mu Bushinwa byatanze ubusabe bwo kohereza izi satelite mu isanzure. Ubusabe bwo kohereza izo satelite bwahawe ikigo mpuzamahanga mu bijyanye n'itumanaho, ishami rya LONI rishinzwe ibirimo ibijyanye n'isanzure. Muri ubwo busabe hagaragazwa ko abandi bashaka kohereza satelite kandi bagomba kugaragaza uko zitazabangamira imikorere yazo mu isanzure. N'ubusabe butanzwe mu gihe kandi Ubushinwa na Amerika bikomeje guhangana mu bijyanye n'isanzure ndetse n'ikoranabuhanga, uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Gishingiyeho hasabwaga ko hoherezwa nibura satelite 96,714 kuri buri cyiciro, zigomba kandi gushyirwa ahantu harenga 3,660 ibyiciro byiswe CTC 1 na CTC 2. Mu gihe kandi Ubushinwa bwaba bwamaze kubaka neza uburyo bwa satelite bukemererwa kohereza umubare bwabisabye, uburenganzira bwarusha kuri ubushobozi bwa SpaceX yifuza kohereza nibura satelite Starlink 49. Ayo mapaki abiri y'Ubushinwa yiswe CTC 1 na CTC 2 ya ihuriro rigari rya mbere mu bijyana satelite zoherejwe mu isanzure kandi
byazagora ibindi bigo bihanganye mu gisanzure kubona umwanya mu gice cyaryo kirushije kwegera isi. Nubwo inzego zitandukanye kandi mu Bushinwa ntacyo zitangaza kuri ibi, abahanga bavuga ko uko guhuza imbaraga ushobora gutera impungenge ku bibazo bishingiye ku mutekano nk'uko byatangajwe na China in Space, kaminuza ya Jianing yigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga mu bijyanye n'isanzure aeronautics, ivuga ko izi satelite kandi zibanda cyane ku bijyanye n'umutekano, uburyo bw'ubwirinzi ndetse no kugenzura umutekano wo mu kirere. Bivuga ko izo satelite kandi zishobora gukora kimwe n'iza SpaceX zikoreshwa n'igisirikare cya Amerika mu nyungu z'umutekano ndetse n'itumanaho, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma mu Bubiligi amakuru aravuga yuko umukecuru w'imyaka 92 wo mu Bubiligi uba mu kigo cy'abageze mu zabukuru yaciwe ihazabu inshuro 2 kubera gutwara imodoka yiruka ku muvuduko uruta usabwa, nyamara kandi amaze umwaka n'igice yarahagaritse gutwara imodoka nk'uko amakuru yabivugaga. Umukecuru witwa Fernanda van der Waal yaciwe amayero 126 ndetse n'ibice 84. Inzego zamuciye ihazabu kandi zigaragaza ko ubwa mbere hari kwa 18 Ukuboza 2025 atwaye ageze ahitwa Farsienne yageze ku muvuduko wa kilometero 80 mu isaha, mu gihe kandi abahanyura bagomba kugenda ku muvuduko wa kilometero 70 ku isaha. Ubwa kabiri bivugwa ko hari kuri 29 Ukuboza 2025 i Bruxelles, nabwo kandi yarengeje umuvuduko wagenwe. Fernanda van der Waal ati ubu sinkitwara imodoka none nibwo nshiwe ihazabu, ntabwo byumvikana. Umukecuru yahise avuga ko atazishyura amafaranga kuko ubu igihe agezemo adafite ubushobozi bwo kujya ahantu kure. 767 yanditse ko imodoka y'uyu mukecuru iba mu rugo rw'umukobwa we ndetse kandi itagikoreshwa n'ibiriyaranga byose bikiriho, nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Hanyuma ni makuru akomeza kugenda avugwa, katuyasoreze kuri iyi nkuru. Mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye kugurisha peteroli Venezuela, aho mu cyiciro cya mbere kandi kizashyirwa ku isoko yakuyemo miliyoni 500 z'amadolari Amerika. Amakuru yatangajwe na CNN ivuga ko iyakesha umwe mu bayobozi ba Amerika. Uretse peteroli kandi ya Venezuela, Amerika yagejeje ku isoko mpuzamahanga byitezwe ko iminsi iri imbere izagurisha n'indi. Kuba Donald Trump rero yatangiye kugurisha peteroli ya Venezuela ntabwo rero ari ibintu byatunguranye, kuko ubwo ingabo z'igihugu cye zari zimaze kandi gukura ku butegetsi, Nicolas Maduro yavuze ko iki gihugu kizacungwa na Amerika, peteroli yacyo igakoreshwa mu nyungu z'abaturage, mu gihe kandi indi izagurishwa kugira ngo Amerika yishyure. Yavuze kandi ko abanyamerika biteguye gushora miliyari 100 z'amadolari Amerika mu bikorwa byo kuvugurura ibikorwa remezo bijyanye n'ubucukuzi bwa peteroli muri Venezuela. Venezuela ni kimwe mu bihugu kandi bifite peteroli nyinshi, kuko bibarwa ko ihariye 17% byiboneka ku isi yose muri rusange. Kwa rero witwa Nicolas Maduro aherutse gutabwa muri yombi n'umufasha we witwa Cilia Flores, bagezwa muri Amerika i New York, ndetse batangiye no kwitaba urukiko rwa Manhattan hariya muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mbashimire mbifuriza